Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah, ya, Alhamdulillah, this week we will continue our class with travel writing, yeah, which is, yeah, if you realize, yeah, is the third type of feature writing that we have discussed. Yeah. We have discussed previously two types, which are letters to the editor and also informative writing. So this is the third type. So let's start our class with a recitation of Surah Al-Fatiha. Okay, I'm so excited, and inshallah. I hope you are as well. Yeah, because when we're talking about travel writing, it's a very good opportunity. Yeah, for us. The skills in writing travel writing is important because um you can write your GISO travel or your LA, yeah, experience using the skills in travel writing. Yeah, so I'm excited to share this with you, and bear with me and follow me here for this lecture, and I hope it will benefit you. Okay, let's go to the third type, yeah, of our type of feature story, which is travel writing. So what is it? What is actually travel writing? Travel writing is a genre of writing, ya, jenis penulisan that documents the experiences, pengalaman, observations, pemerhatian, and insights, ya, fikiran, pemikiran of a person who travels to different places. So definitely, if you go for your GISO, yeah, or your LA, you can write a travel writing from that experience. So travel writing blends descriptive storytelling with informative content. Okay, keywords yang penting kat sini adalah descriptive storytelling. So when you are writing travel writing, travel feature story, kena descriptive. Yeah, you must be able to describe what you see. For example, you have to be able to describe the destination that you go, and also using descriptive words, ya, descriptive language supaya pembaca dapat bayangkan juga apa yang kita nak sampaikan, ya, sama dengan apa yang kita nak sampaikan. Of course, we can put pictures, yeah, but in terms of explaining, yeah, with words too, how we want to make it accurate. So we use descriptive storytelling, yeah, with informative content, yeah. Content perlulah informatif. Content kalau kita sebut we went to a beach, kita kena bagi some informative content about the beach. Jangan kata pasir putih aja, ya, pasir putih pantai yang memutih, ya. That one people can imagine lah, ya, semua lebih kurang sama. Tetapi kita bagilah informatif konten, contohnya berapa kilometer daripada um, Kuala Lumpur ke, ya, kalau ataupun kalau di apa pantai di Terengganu, ya, berapa kilometer daripada bandar utama, ya. Some informative content that people can use the information when they visit that place, ya, often offering readers a vivid sense of a destination's landscape, ya, vivid, jelas, ya, keadaan yang jelas, ya, bila pembaca baca, mereka akan dapat maklumat yang jelas tentang destination's landscape, culture, people, food, and also traditions of the place. So travel writing is a form of creative non-fiction. Yeah? It's a non-fiction writing that recounts the author's travel experiences. Ya, satu travel experience masuk. Ya, dalam tu apa lagi kita masuk? Offering insights into the places. Ya, kalau kita ada pemikiran kita sendiri, pandangan kita tentang tempat-tempat yang kita lawati itu, orang-orangnya di sana, budayanya di sana, ya, people and culture, often combining factual information with literary storytelling. Ya, storytelling yang menarik lah kaedah dia penulisannya itu, ya, kerana kita nakkan deskriptif tadi, ya, berupaya pula pembaca kita bila baca they can also uh, tempat, ya, ataupun apa yang kita nak kongsikan, ya, mungkin cara buat air yang special kat tempat tu, ya, we can do that as well. Jadi kita tengok what are the things that you can focus when you write travel writing. So it is generally a popular genre, yeah, popular sebab we travel every day, yeah. And when we're talking about travel writing, it doesn't mean that you have to travel overseas, only you can write travel writing. No, I give the example of GISO and LA because generally that is
experience that we can say that it is something that is unusual to happen, right? So maybe once only in your lifetime as a student here, yeah, at USIM, yeah. So when you have that experience, don't forget to write it and share it with more people. But of course, if you go and visit small villages, yeah, for example, and not many people know about it, and it's so beautiful, yeah, those kind of visits also are possible as well when we're talking about writing, travel writing. So in your feature writing book, yeah, the green book, you can refer about travel writing on page 156 until 160. Yeah, and there are some, I think, examples as well included there. So why people read travel writing? Yeah, some people read it for pleasure, some they read it because they're interested in a destination, so they read it because they want some information before they go to the places, because they are interested in some subject related to the place. Yeah, for the beauty of the writing, as I said, writing apa, travel writing ni it can be a little bit it literary, boleh jadi bunga-bunga sikit, ya. And also descriptive, ya. So it's usually a beautiful writing. For a sense of similarity, mungkin dia memang orang dekat situ, jadi dia nak membaca apa yang orang tulis tentang tempat dia, ya. Ataupun dia pernah pergi situ, jadi dia nak tengok apa yang pengalaman orang lain yang pernah pergi di sana pula, ya. For a sense of difference, dia tak pernah pergi situ dan dia rasa, oh kalau pergi, what can I get from this place, ya. As part of their own travel, ya, if you go to a place and then di sana, di tempat tu, ketika di destinasi tu, you read as well about what other people have wrote, ya, about that place. In place of travel that they cannot take, ya, kita tak boleh nak pergi, jadi kita baca lah, ya. And also for the usual appeal factors lah, kita nak tahu, ya, tentang tempat tu, ya. Kita ni dah berangan lama lah nak pergi Venice, so kita pun bacalah dulu, tentang Venice, and of course you can read that, ya, from travel writing. Okay, some characteristics ni penting. Okay, the first one is when you write travel writing, kena ada personal perspective, ya, iaitu written in the first person. You can say I, ya, saya. You can say we, ya, kami, kalau you go to travel in a group. So you can use the first person, yeah, and you can also share your writer's own journey and also reflection. Ya, kalau kita pergi sana, ya, satu tempat ni biasa saja, ya, so kita tulis secara umum. Satu tempat ni pula bila you pergi, you boleh belajar banyak tentang budaya which you don't expect. Rupanya pergi ke museum kecil je, tapi banyak benda boleh belajar. So you can write that kind of reflection as well. Ya, pemikiran kita yang masuk dalam tulisan kita yang berbentuk travel writing ni lah. Dan menggunakan kedua descriptive language as mentioned, kita gunakan uses rich sensory details, ya, to capture sights, sounds, smells and also feelings, ya. Sensory detail kita dah bincang dulu, ya, dalam minggu awal, where it is so important, yeah, it gives strength, yeah, to your writing style when you use sensory details in your feature writing in general, ya. Apatah lagi jika kita guna sensory details ni untuk travel writing, it is very important and very useful. Okay, the third one is cultural insights, yeah, where you can introduce, yeah, in your writing, introduce to the readers the local customs, history, yeah, of the place that you visit, and also the everyday life of the people over there. Yeah. Sebab pembaca tak semua dah sampai tempat tu. Jadi kita gunakan peluang kita dah sampai ni to share about all these cultural insights in the writing, yeah, for the readers. The fourth one is informative value, iaitu includes useful information, ya, dalam kita punya penulisan tu, such as travel tips, macam mana nak pergi ke kampung tu atau daerah tu yang yang pedalaman, tetapi kalau kita pergi selalu mahal, so you pergi murah, jadi kita tulislah tips dia, travel tips dia, macam mana nak pergi murah dan selamat. Jangan murah lepas tu sampai sana mati, tak nak lah kan. Jadi kita bagi maklumat yang informatif itu untuk readers. Okay. Kemudian nombor 5, narrative style. Ya, kita penulisan kita, ya, often structured like a story with a beginning, middle and end. Mesti ada struktur sikit, ya, walaupun kita macam bercerita, narrative style, tetapi adalah dia punya permulaan, ya, content di tengah isi dan juga endingnya, conclusion. Okay, some types of travel writing. Okay, ini pun penting because it will give you the idea of, oh boleh rupanya tulis ni, dan rupanya ini termasuk dalam travel writing. Ya, mana tahu some of your writings, ya, before sebenarnya adalah travel writing. So we check this together, ya.
Ada various types of travel writing, ya, including travelogues, memoir, ya, destination features, travel journalism, guidebook style, and also articles and blog. Ya, semua ni dia ada different function. Ya. Contoh guidebook ni kalau kita pergi luar negara ke mana-mana orang luar datang Malaysia ke ada guidebook untuk teori untuk turis, ya, untuk pelancong. Nanti dalam tu dia ada peta, dalam tu dia ada gambar-gambar, dia ada maklumat yang informatif ni macam mana nak pergi tempat ni, macam mana nak pergi tempat sana lah. So it is a very technical punya dan dry, ya, dan dry dia tak adalah penceritaan ke apa semua dalam tu, dia ada gambar macam mana nak pergi, ambil bas nombor berapa, ya, something like that lah. And it gives the idea, the overall and complete, ya, idea about uh, that place, ya, about the destination dan apa yang turis boleh dapat lah, ya, di tempat tu secara keseluruhan. Okey, kalau kita menulis, ya, menulis dia boleh jadi dalam bentuk-bentuk inilah, ya, iaitu contohnya travel log. Okay, travel log ni is a personal narrative. That means you can definitely use saya, kami, ya, that document the author's journey and experiences while travelling. So selalunya bentuk-bentuk penulisan kita, kalau kita tulis travel writing ni boleh dikategorikan dalam travel log lah, ya. So apa yang ada dalam travelog? Travelog includes vivid descriptions of places, jelas, description yang jelas tentang destination yang kita pergi, tentang orang-orangnya, tentang budayanya, yang mana kita nampak sepanjang kita di sana, ya. The tone can range from reflective and introspective um, to humorous, ya, and observational, ya. Maksudnya boleh jadi reflektif, ya, apa yang kita tulis tu kita reflect dengan apa yang kita nampak, introspektif kita reflect dengan diri kita sendiri, ya. Dan juga mungkin, ya, tone kita boleh tone lawak, dalam kita punya penulisan sebab orang kat sana contohnya kalau cakap gelak aja contohlah, ya, tak sangka tempat tu macam tu kan. So you punya penulisan pun tone pun sama, ya, humorous juga, ya. Dan mungkin juga tone kita lebih kepada pemerhatian observational sebab kita banyak ataupun tempat-tempat yang kita lawati atau tempat, ya, yang kita lawati itu adalah contohnya beach, jadi kita tak banyak sangat nak cakap, dia kita observe, ya, beach tu macam mana, apa yang kita nampak, apa yang orang buat contohnya boleh, itu pun tone yang tertentu yang kita boleh gunakan dalam travelog kita, ya. Jadi dari segi penulisan pula, travelogues are typically chronological. Selalunya lah you can do your travelog. Contoh kalau sehari di Port Dickson, ya, jadi pagi buat apa, tolak pukul berapa, uh, pergi mana di Port Dickson, selain beach you pergi tempat mana lagi, ya. So malam balik, ya. Secara umumnya, ya, travelog adalah chronological, tetapi you can use your creativity untuk menulis, ya. Boleh je keluar daripada cara tradisional menulis travelog yang berbentuk chronological ini, ya, boleh, ya, you can write with your own creativity as well, ya. Nak tiba-tiba bermula dengan sesuatu yang memeranjatkan berlaku ke, ya. Lepas tu baru you go for chronological, nak menerangkan tadi perjalanan dekat Polisen satu hari tu, ataupun my travel in London for 1 week macam mana, ya, boleh lah, ya, itu semua boleh masuk dalam travel writing berbentuk travelog, ya. Jadi genre ini emphasizes personal growth, cultural insight, and the emotional or intellectual impact of the travel itself. Okay, itu travelog. Jadi contohnya travelog ni, this one you can Google, ya, kita ada bagi dia punya link tu, you can Google dan tengok contoh seperti The Wild Road ni. Wild Road ni ditulis oleh Erica, yang mana dia pergi melawat City, the Philippines. Jadi dia tawarkan apa, ya, penulisan dia berbentuk travelog. Dia offers a personal narrative of travelling with children. Menarik, ya, sebabnya ini bukannya personal travel saja dia dengan anak-anak dia, ya, di Cebu City ni, highlighting the city's accessibility, attractions and family friendly environment. Kalau kita nak tahu family friendly environment di sini, jadi kita boleh baca penulisan dari Erica, ya, iaitu terbit di The Wild Road, ya. So boleh tengok contoh travelog ni. Dan travelog lain yang berbentuk yang konteksnya di Malaysia adalah A Trip to Malaysia, ya, dalam website Ask the Scholars, ya. This personal narrative details the author's journey through Malaysia, emphasizing cultural experiences and reflections on Islamic practices in Malaysia. So boleh cuba tengoklah, ya, copy dan lihat contohnya sendiri, ya, bagaimana travelog ditulis. Kedua jenisnya dipanggil sebagai memoir. Ejaan dia memang macam ni, ya, tetapi sebutan dia memoir.
Jadi travel memoir fokus more deeply. Dia lebih mendalam lagi penulisan ya berbanding dengan travelog tadi. Travelog lebih kepada destination, tetapi memoir lebih kepada inner journey of the writer, often exploring identity, purpose or transformation through the act of travel. Bagaimana travel kita pergi ke China contohnya dah setahun lepas menjadikan kita orang yang lain selepas balik dari China tu contoh. So that one adalah penulisan travel writing tetapi lebih kepada memoir dan bukan travelog. Travelog lebih fokus kepada destination. Um, okay, and then unlike general travelogues, jenis pertama tadi, memoir are usually written with a clear narrative arc, often featuring a conflict or crisis that is resolved by the end. So memoir ni dia macam cerpen sikit. Dia ada dia punya peak, dia ada cerita, dia ada konflik, dia ada krisis. Lepas tu dia akan selesai ya dekat ending. So boleh macam contohnya bagaimana tadi contoh bagaimana lawatan ke China menjadikan saya seorang yang lebih kuat dan bermotivasi berbanding dulu contohnya. So apa yang menyebabkan perubahan pada diri kita, apa yang kita nampak, apa yang kita rasa di China tu, itu adalah konflik atau krisisnya ya. Yang at the end of the day you show that how that has changed you as a person or as a student. And then the settings and experiences are important, yeah, but they primarily serve as a backdrop for self-reflection and life lessons. Setting iaitu tempat tu kita kena explain ya, still ya, sebab ini adalah travel writing, ya, destinationnya information must be there as well. Dan juga experiences, ya, what you have experienced, ya, yang secara umum ya apa yang kita pelajari ya di China contohnya itu kita tulis, tetapi fokus penulisan itu dalam memoir lebih kepada inner journey kita sebagai seorang penulis itu ya, not so much about promoting or telling people about the destination itself. So memoir may cover one long journey or several related travel experiences boleh. Lepas ke China, ya, kita rasa kita berubah menjadi seorang insan lebih baik ke for whatever things that we learn in China. Dan lepas tu kita pergi pula contohnya Mesir. So what happened over there? So dua tempat ni misalnya memberikan impact yang sangat besar dalam kehidupan kita. Ya. It transform you into a different person for example. Jadi kita boleh tuliskan juga dua tempat ni yang kita gabungkan dalam satu memoir. Ya. So the genre ya memoir ni blends autobiography with travel, creating a more literary and emotional resonant work. Okay, apa dia autobiography? Autobiography ni adalah kita bercerita tentang diri kita ya dan kita yang menulisnya sendiri. Kalau biografi kita bercerita pasal diri kita tapi orang lain yang tuliskan. That one is biography. So autobiography ni adalah part of memoir lah ya. Kita boleh kata dia bila kita gabung memoir ni dengan autobiography ya dengan travel ya, so dia boleh create a very influential work ya, literary and also emotionally. Okey, contoh memoir adalah daripada Elizabeth Gilbert contohnya ya, dia menulis tentang Eat, Pray, Love, itu tajuk dia ya dalam website Amy Suto's Analysis. So you all boleh tengok contohnya kalau nak tengok bagaimana Elizabeth ya recounts dia punya journey of self discovery across Italy, India and Indonesia, blending personal growth with cultural exploration ya. This one is interesting. You can have a look. Okey, dan juga kita lihat bagaimana seorang American ya yang bernama Walter ya di mana dia duduk di Malaysia dan dia menulis memoirnya Exploring Cultural Immersion and Personal Growth di Malaysia ya, bagaimana dia sebagai orang luar duduk di Malaysia dan rasa dia ada berlaku transformasi lah ya dalam diri dia yang bertajuk tulisannya The Adventures of an American in Malaysia by Walter ya. Sumber dari Expat Go, nama websitenya, dan itu linknya you all boleh tengok sendiri ya, very interesting. Okey, yang ketiga adalah ya uh, jenis travel writing yang dipanggil destination feature. Okey, daripada tajuknya it is clear ya that basically kita menulis tentang destination tempat yang kita pergi. Ya, so kita menulisnya dengan cara yang dua approach yang penting, iaitu mesti deskriptif, orang boleh bayang ya, sangat cantik tulisannya tepat ya, descriptionnya tepat, deskriptif maknanya, dan pembaca boleh bayangkan how interesting the place is, and also they can imagine similarly like what the authors is telling
Yeah, and also second is informative. Yeah, the article is informative. If let's say other people, yeah, they want to visit the destination, it's possible as well. Yeah, so we will provide information on the specific location, yeah, written to engage and inform readers about the place. Yeah? So basically, the third type, which is destination feature, it talks about the destination itself, the attraction itself. So basically what you explain, yeah, in this type of travel writing is the attraction tu sendiri, tempat tu. You can explain also about the culture, you can explain about the history, food, yeah, and also unique experiences where you write it in a very appealing and evocative style. Yang berbentuk, yang if you want to write bunga-bunga sikit, so this is the place lah. Travel writing is the place. Yeah. Kalau informative feature, it is not bunga-bunga. Letters to the editor, it is not bunga-bunga. Yeah. Okay, so this type of article is common in travel magazine and lifestyle sections of newspaper. Di mana kita akan jumpa destination feature ni banyak dalam majalah-majalah dan banyak juga dalam surat khabar. So the aim is to transport the reader mentally, to the place and perhaps encourage the readers also to visit the place. Yeah. So while still narrative in nature, yeah, basically cara penulisan itu adalah berbentuk narrative, yeah, it leans more on facts, yeah, tetapi at the same time dia berbentuk sedikit macam informative feature juga. Dia ada banyak fakta, dia ada recommendation and also place-based storytelling then on the writer's personal emotion. Ya, tak banyak sangat emosi kat sini, banyak fakta lah. Destination feature. Kalau memoir tadi lebih kepada inner transformation dan juga emotion basically of the author dalam penulisan tersebut. So contoh yang kita dapat tengok adalah contoh di Rio de Janeiro dalam travel magazine yang mana uh, pengalaman top dining experiences di Rio de Janeiro. Contohnya, ya, jadi yang menyediakan readers with detailed insights into each of the restaurants yang dimasukkan dalam senarai top 10 misalnya atau top berapa top 5 ya. So ini saya ingat biasa dan ramailah kita seringlah menjumpai artikel yang macam ni dan juga saya pun last week pergi Melaka contohnya saya memang Google juga nak tengok top 10 makanan tersedap di Aikro ya. Top 20 makanan tersedap di Melaka contoh ya. So we always refer to this type of travel writing. Yang kedua contohnya kalau Malaysia ditulis contohnya adalah Malaysia surprise me your visits to visit Malaysia. Boleh tengok contoh artikel ini which it highlights various attractions and experiences in Malaysia offering readers compelling reasons to visit Malaysia ya. Okey, keempat adalah jenis yang dipanggil sebagai travel journalism. Okey, travel journalism ini apa? Ya, it combines factual reporting with storytelling to cover travel-related news, trends and also issues. Ya, so bila kita sebut perkataan journalism, memang maksudnya salah satunya mesti berita lah. Ya. Jadi bila menulis travel journalism ini, genre ini, jenis ini sebagai travel writing, kita akan cuba combine factual reporting. Maknanya kita ada masukkan maklumat-maklumat factual tentang destination yang kita tulis ya, and also to cover travel related news kita boleh cover tentang trend isu yang tertentu yang terlibat dengan tempat tersebut ya. So this includes apa? Environmental impact. Ya, kalau contoh kita pergi PD ya dan kita bukanlah tulis tentang PD saja, kalau kita tulis tentang production saja, itu dah jadi genre atau jenis yang sebelum ni iaitu destination kan. Kalau kita tulis bagaimana kita duduk sehari satu malam dekat PD tu merenung pantai dan akhirnya itu menjadi satu transformasi lah konon ya kepada diri kita, kita jadi orang yang lebih baik ke apa ke besoknya tu. Jadi itu dah lain, itu adalah memoir ya. Okey, jadi kalau travel journalism ni kita pergi PD ya, kita pergi dan kita nampak isu dekat situ. Nampak sampah banyak, nampak macam kena ada akta tertentu ni contoh ya. Tourism policies ya, dan you want to suggest cultural preservation ke apa ke ya. Jadi itu adalah contoh penulisan travel journalism. Ya. There are some issues that you can relate to ya when you go to that destination. Dan penulisan ini ya it often requires research, objectivity and also adherence to journalistic
ethics. Ya, macam kita ni wartawan lah. Ya, kita pergi ya dan kita nampak ada problem kat situ dan kita tulis ya. Mungkin dalam bentuk news, mungkin dalam bentuk rencana ya, boleh ya. Kalau tulis dalam bentuk rencana dia jadi travel journalism lah, tetapi pengumpulan fakta-fakta itu macam kita nak menulis berita, kita kena interview orang sikit, kita kena dapatkan jawapan 5W1H berkaitan dengan isu tersebut ya. So this journal appeals to readers who seek reliable, timely and socially relevant information about travel and journalism. Jadi tak semualah orang yang travel ke tempat tertentu akan nampak dan nak menulis dengan bentuk ini sebabnya bentuk ni dia perlu banyak kerja sikit jadi dia kata kat situ who seek reliable, timely and socially relevant information. Benda ni menariklah kepada kumpulan pembaca yang cuba mendapatkan maklumat yang reliable, timely dan socially relevant yang berkait dengan travel dan tourism. Dia akan bacalah, baca akan sukalah nanti baca penulisan kita. Jadi contohnya adalah what our travel experts rated and hated in 2024 dalam surat khabar The Times. Jadi dalam tulisan ini dia compile travel experiences from experts yang offer journalistic overview of notable highlights and disappointments in 2024. Tempat-tempat yang expert pergi dan dia tulis penulisannya dan dia compile dalam penulisan ini what our travel experts rated and hated in 2024 ni dan dia menjadi satu macam rumusan lah dalam 2024 apa tempat-tempat yang bagus, apa tempat-tempat yang tak bagus yang disappointment, menyedihkan kalau kita pergi. So menyedihkan mungkin kerana terlampau kotor so ini bentuk penulisan yang kita katakan sebagai uh, journalism, travel journalism tadi yang mana ada isu yang kita nampak bila kita pergi ke sesuatu destinasi dan kita tulis dalam bentuk permasalahan lah. Okey, dan contoh di Malaysia adalah Telum Talks tu Revati Murugapan iaitu Medical Travel Journalist of the Year, mendapat kata anugerah lah So ini adalah interview dengan award winning journalist iaitu Revati yang membincangkan bagaimana dia terlibat dalam medical travel journalism in Malaysia. Dan apa isu-isu dalam medical travel yang ada so dibincangkan juga dalam penulisan inilah. Okey, dan kelima adalah guidebook style article yang mana dia provide practical travel information for readers intending to visit the place. Kita nak pergi Sabah, kita tak berapa kenal Sabah, jadi kita akan baca guidebook style punya penulisan travel writing tapi jenisnya adalah guidebook style articles. Sangat praktikal maklumat yang dimasukkan very informatif. Kalau berapa minit daripada bus stop pergi ke tempat tertentu pun ada selalunya maklumatnya sangat teknikal sikit tapi accurate lah. So dia akan masukkan juga penulisan ni, if you want to write this type, you masukkan tips on transportation, tips on accommodation, isu keselamatan, budget, local customs and also attraction yang wajib tengok di tempat tersebut So writing dia, penulisan dia selalunya very concise sebab dia macam guidebook tapi dia taklah sekaku guidebook. Dia adalah travel writing tetapi asasnya fungsinya macam guidebook. So dia penulisannya concise, penulisannya organized, penulisannya functional with headings or bullets points to its readability. Dia tak banyak karangan. Dia maksudnya tak banyak macam paragraph, tetapi it will have a lot of bullet points and headings, ada sub headings supaya orang nampak lah that basically okay, these are the information, very straightforward as well, very easy to access, basically to its readability. Okay. And then while it may include brief personal observations, of course you can, as a writer, you can say something about the place that you want to write about. Let's say it's Kundasang in Sabah. So you want to write about that in the guidebook style article, you can put a bit of your brief personal info observation first because obviously you went there. So of course you have something to say about the place. So you can say something. But of course it is not more about your personal observation. For this type of writing, it is more of your more of the facts that we want to share and tips that we want to share to the
readers. Yeah. So if you want to write a lot about your own self-reflection, so you have to write maybe a memoir, not a guidebook style article. Yeah. So you can put a bit, yeah, of your personal observation, which emphasis, yeah, is on helping the reader to plan efficiently. And not so much about your observation, ya, tetapi lebih kepada your observation to help the readers, yeah, to plan efficiently if they want to go to Kundasang as well. Don't do this mistake, something like that. Yeah. So this genre is essential, yeah, for travel platforms, tourism boards, and also publishers of guidebook. Yeah. Okay, contoh adalah how to write a perfect travel guide. Ya, ditulis dalam website Traveller WP. So the article provides a structured approach to creating effective travel guide, emphasizing user-friendly straight layout and organized information. You can have a look on this if you want. Yeah, or the Malaysian one is a Malaysia travel guide. The comprehensive guide offers practical information for travelers to Malaysia, including destinations, activities, and travel tips. This is basically how you can see the example of how this travel guide or guidebook style article is written. Yeah? This one is an example from the overseas, and this is the local example. Okay, so jenis-jenis ni banyak kan, tadi ada 4-5 ya at least ya. So where do you find travel writing, or where if you want to publish your travel writing? Okay, of course you can publish, yeah, and you can find travel writing in newspapers, whether it's printed or whether it's an online newspaper. Ya. Kedua, boleh juga newspaper tadi termasuk juga majalah, majalah-majalah pun ada. And the second one is buku. Yeah, there are books, yeah, that is written in the genre of travelog. Ya. Dan juga buku-buku lain, ya, ini buku-buku yang antara yang travelog yang terkenal di Malaysia lah. Kembara Darussenawi 1963, ya, Legasi Ustaz UK. Ini buku saya, Kembara Ilmu Syaman, terbit 2020, ya, dan itu saya cuba mempromosi sikit lah, ya, buku, ya, buku travelog, ya. So these are examples of travelog books lah. If you want to watch saya punya promotion buku tu, ya, bicara buku ke bedah buku tajuknya, so that's the link for you to reach that. Kedua adalah kedua pula ketiga, ya. Pertama tadi surat khabar atau majalah, yang kedua adalah buku, ya, dan ketiga adalah blog-blog, ya. So blog-blog ni mungkin tak lagi popular, ya, tetapi basically kalau kita Google, ini antara yang paling cepat dan mudah kita dapat. Ya. So ini contoh bagaimana air teh, ya, dibuat di India, ya, dan fokus penulisan ni adalah cara pembuatan, ya. Bagaimana dia melihat something yang dia tak pernah lihat lah kot agaknya, ya. Uh, Apa ni, uh, sebab tak ada di negara dia, ya. So dia ni Mak Saleh lah, ya, yang pergi berjalan-jalan, ya, visit ke India. Okay, what makes your travel writing effective? Yeah? So let's see some of the elements which are very important. And the first one is the voice and perspective. Yeah? Travel writing is often written in the first person, tadi saya sebut, to provide a personal, yeah, immersive account of the journey. Yeah? Jadi kita boleh gunakan saya, kita boleh gunakan kami, so that people know that it is you who have experienced that. The writer's voice must be authentic and reflective, conveying both the external experiences and also the internal reactions toward the destination that you go. Yeah. Students should be encouraged to develop, yeah, or writers lah, like you all, yeah, students dalam kelas ni must be encouraged to develop your own narrative style, whether humorous, yeah, poetic ataupun analytical. Yeah. You can write with your own style, yeah, narrative kita, cara kita bercerita, sama ada nak buat approach yang lawak-lawak ke, ya, yang agak poetik sikit ke, ya, sastra-sastra sikit ke, ataupun nak yang berbentuk analisis sikit, analytical, ya, boleh juga. Ya, so voice and perspective tu adalah elemen yang penting untuk memastikan penulisan travel writing kita ni berkesan, ya. Okay. Kedua, use descriptive language and sensory writing. Yeah. Okay. Ini we mentioned about sensory details, sensory writing, ya, dalam awal-awal dulu, ya. So you can refer to what is it. Ya. Tapi umumnya I've mentioned as well, ya, in this lecture, the fact that writing descriptively, ya, and allowing sensory modes, ya, untuk
dapat dirasai oleh pembaca. It is very important. Ya. So good travel writing uses sensory details to make the setting come alive. Macam kalau kita kata benda bunyi tu, ya, bunyi tu boleh didengar juga oleh seolah-olah, ya, boleh didengar juga oleh pembaca. Bila kita kata rasa makanan ni sedap ni sangat macam mana, ya, jangan kata sedap saja, sedap semua orang tahu makanan sedap, tapi how sedap sedap you kena describe. Ya, jadi menggunakan perkataan-perkataan yang tepat, ya, sangat mencabarlah dalam penulisan travel writing. Ya, nasi A di negeri A ni sangat sedap contohnya. Don't stop there. You have to tell exactly sedap tu macam mana. Ya, ada rasa kunyit yang kuat ke, ya, dalam nasi tu, ya, atau rasa pandannya yang dua kali ganda daripada rasa pandan nasi lemak. Ya. So you have to describe it in a very descriptive way. Contoh kat sini, instead of saying the market was busy, ya, tapi kita tulis the scent of grilled satay hung in the air, ya, as stallholders shouted over each other to lure passing customers. So kita tahu busy tu macam mana. Ya, kalau tak busy, busy sajalah. So kita kena tahu rupanya, oh, apa ni, busy tu kita dengan keadaan ramainya orang, ya, menjerit-jerit, ya, mengiklan dia punya makanan, lepas tu bau sate tu, ya. So kita boleh imagine lah, almost accurate sebagaimana keadaan sebenar, ya. Okey, ketiga adalah structure and narrative flow. Ya, a travel feature should have a clear beginning, middle and end. Ni kita dah sebut tadi. Ya, mesti ada flow. Ya, the beginning should hook the reader, membuat korang nak baca lagi. Ya, mungkin dengan cara anecdote. Ya, ada dialog-dialog tertentu yang menarik. Ya, ataupun kita gunakan surprising fact. Ya, untuk kita punya introduction boleh. Ya, the body explores experiences and reflections, and the end offers a conclusion or insight. Chronological structure boleh kita gunakan, ya, kita sebut tadi, but thematic or circular structures also can also be effective as well. Ya. Thematic and or circular ni maksudnya kita boleh gunakan tema-tema tertentu untuk memulakan. Ya. Chronological ni maknanya kita kronologi. Pukul 8 buat apa, pukul apa, generally macam tu sampai malam, ya, sehari kita ni PD buat apa, itu chronological. Ya, kalau thematic ni dia lebih kepada kita ada tema tertentu. Kita memang dalam tu kita nak cerita pasal budaya Negeri Sembilan. Ya. Bila kita melawat PD, kita fokus kepada tema tersebut. Ya. Dan circular structures pula adalah jenis yang kita boleh bercerita, ya, secara naratif dengan kaedah yang mungkin kita bercerita tentang budaya, ya, at the same time kita cerita juga budaya Negeri Sembilan, dan kita juga contohnya bercerita tentang some issues, ya, yang related dengan PD dan Negeri Sembilan contohnya. Jadi dia berbalik, dia berpusing dekat situlah. Dan semuanya itu berkait dengan satu tempat, iaitu Port Dickson contoh, ya. Okey. Uh, Keempatnya adalah cultural and historical context. Ya. You can write your feature stories, ya, travel writing itu untuk destination contohnya, or about destination, but don't miss to write about the cultural and also historical context of the place. Sebab kalau kita tertinggal yang ini, ya, it will your story, ya, will become like hanging lah sikit. Ya, sebab orang tak tahu sejarah, ya, orang tak tahu konteks budaya tempat tersebut. Okay, so rather than just describing a monument, kalau kita menulis tentang Tugu Negara contohnya, ya, you can also explain its historical significance and how local people over there view the monument contoh. Okey, yang lain adalah tentang language, ya, style and tone. Okey, ini sangat penting, ya, kerana as mentioned before, bila menulis travel writing, it is so important for you to use vivid language, ya, and also descriptive language, and also sensory details, ya, untuk memastikan kita betul-betul dapat sampaikan benda yang perkara tempat, ya, yang sama dengan apa yang kita tengok. Okay, maknanya bila kita kata tempat tu cantik, menarik, ya, bersih, so what do we mean by that? Ya, itu contoh kita pun dah tengok tadi macam mana yang the market is busy tadi kan. So when you say that, don't just say busy, but you have to make sure you provide a vivid vocabulary and also figurative language. Ya, encourage the use of rich. Ya, maknanya readers, ya, maknanya you all writers, ya, kena gunakan rich specific vocabulary to paint pictures with words. Ini sangat penting, ya, dalam travel writing. Writers should choose precise nouns and strong verbs, ya, over vague adjectives.
Figurative language pula ya bermaksud kita gunakan beberapa orang kata alat-alat sastra ya literary work ya seperti literary tools ya seperti similes ya metaphors and also personification contohnya yang mana akan menambah warna dan emosi dalam penulisan kita ya contoh the sea which whispered secrets to the shore mana boleh sea itu whispered kan itu adalah contoh metafor lah ya itu lebih efektif penulisannya berbanding dengan the waves were gentle itu dua sahaja ya tidak menggunakan figurative language. So ini yang kita boleh gunakan untuk membantu penulisan kita agar lebih menarik ya dalam travel writing. Ya, selain itu kita boleh juga ya menggunakan tone-tone yang berbagai. Ya, boleh jadi humorous, ya, kelakar, boleh jadi tone yang reflektif, boleh jadi tone yang agak poetik sastra sikit, ataupun tone yang critical. Ya. Contoh, a story about getting lost in Tokyo may use humor, while a visit ya, to Auschwitz, Auschwitz ni di Jerman, ya, ini adalah tempat pembunuhan Hitler bunuh orang Yahudi dulu kan, would demand solemn reflection. Ya. Tak bolehlah kalau di Auschwitz ni kita pergi dan kita tulis humor. Marah, satu dunia marah nanti kan. Ya, tapi kalau kita hilang ya di Tokyo, sebabnya mak kita sedang milah anak adik-beradik ramai. Ya. Kakak sepupu saya pernah anak dia hilang di Hong Kong. Dia ada anak dia ramai 6 orang pergi Hong Kong maknanya 8 orang lah termasuk dia dan husband. Seorang anak cici entah ke mana masih naik bas katanya. So yang hilang atau maknya pun contohnya boleh menulis travel writing dan bolehlah tulis kalau jumpa balik anak bolehlah tulis dalam tone yang humor ya kalau tak jumpa janganlah tulis tone humorous pula tulislah dalam bentuk yang sesuai ya tone kita tu. Okey, seterusnya avoiding cliches and also stereotype. Kalau boleh kita jangan gunalah ya klise-klise tertentu ya. Cuba elak apa yang orang dah biasa sangat guna ya dalam penulisannya dan juga avoid cultural generalization. Ya, jadi jangan kita stereotypekan sesuatu keadaannya yang kita lihat. Uh, dan kita perlu menulis dengan lebih objektif lah ya. Kalau tak pun ada reflection dalam penulisan kita ya jangan kita kata orang Cina memang macam ni ya orang India memang macam ni ya so cuba avoid cultural generalization tersebut klise-klise ya tersebut dan kita gunakan dengan kata kita punya penulisan yang lebih objektif dan lebih adil lah ya kepada tempat atau budaya yang kita pergi tu ya. Okay, and then cross-cultural sensitivity and language. Writers, kita ni must be respectful and mindful of cultural differences in both content and also language. Avoid judgmental descriptions. Jangan kita apa ni kita nampak satu kawasan yang miskin sangat contohnya ya di India. Kita pergi India masa tu je dan kita tulis dengan keadaan yang apa tu tidak ada cultural sensitivity di situ ya contoh lagi satu referring to baju kurung ya instead of just traditional clothes ya that adds cultural specificity jadi kalau kita membincangkan tentang budaya Melayu kita pergi Riau contohnya ya sana kan Melayu di Indonesia jadi kita cakaplah ya baju kurung yang mereka pakai jadi jangan tulis traditional clothes sebab traditional kalau dalam konteks Malaysia boleh jadi sari boleh jadi baju kurung ya boleh jadi chongsam ya jadi kita kena spesifik lah in that sense ya dan sensitif in terms of the use of language and also what we write ya for about a particular kaum. Okay. Okay, ada 5 effective ways to write travel writing. Some of this I've mentioned. So saya akan sebut perkaranya saja. You can connect directly sebab ada contoh juga dekat sini. What do I mean with that? Okay, pertama use vivid sensory descriptions. We mention sensory details. We mention descriptive, vivid description as well in terms of language. Jadi ini sangat-sangat penting. Contoh bila kita nak menulis tentang ni kita tengok contoh kat sini. As I step into the narrow alley of Georgetown's ni dekat Georgetown Penang lah ya. Georgetown's Armenian Street, the scent of freshly fried char kway teow wafted through the humid air, mingling with the distant clanging of trishaws, and chatter of Chinese dialects echoing of heritage walls. Cantik sangat, penulisannya. Dia cerita tentang
Georgetown ya di Penang ya, dan apa yang kita boleh nampak dan lihat dan rasa dan bau dekat situ. So you can see all those ya dekat sini. So that's an example of how uh, writers ya use vivid sensory descriptions untuk menjelaskan sesuatu tempat. Okay, contoh ayat dalam bahasa Melayu ya di Melaka pula ya, saat saya melangkah ke lorong sempit di Jonker Walk, aroma sate yang sedang dibakar mencuit hidung, manakala bunyi muzik Cina klasik bergema dari kedai antik berhampiran. So you can imagine this, yeah, whether you have been to Melaka or not, because the sentence, yeah, is very vivid, very full of descriptions as well. Okay, the second one tipsnya adalah incorporate local culture ya, and also dialogue. Kita boleh masukkan dialog dalam penulisan kita ya, boleh intro ya, atau boleh di tengah-tengah ya. Contoh ya, the makcik nasi goreng greeted me with a smile. Nak pedas lebih, dek? Ya, dia tanya apa? Dia tanya nak pedas lebih kat kita ya. Before scooping a generous spoonful of sambal onto the fragrant banana leaf bundle. Ini proses kita nak beli nasi lemak saja. Mungkin nasi lemak tu dia beli masa dia punya visit dia ke Melaka, ya, dia ni orang Perlis, dia tak pernah pergi Melaka first time. So dia tulislah pengalaman dia ke Melaka dan beli nasi lemak dekat seorang makcik ni. So boleh masukkan local culture and also dialogue in your writing. Okey, contoh lain, peniaga itu menyapa mesra. Nak tambah kuah rujak, dek? Sambil mencurahkan kuah pekat berwarna merah ke atas irisan timun dan sengkuang. So nampak jelas, boleh imagine semua. The third tip is to include personal reflection. Okey, sangat penting kerana bila kita menulis hampir semua travel writing, kita selalu akan perlu masukkan sikit. At least sikit lah, kalau tak banyak kita punya personal reflection. Um, kalau yang guidebook tadi ya, itu mungkin tak ada, ataupun mungkin ada juga sikit, yang mana selagi mana personal reflection tu boleh membantu orang yang nak pergi ke tempat itu ya. Tapi yang banyak kalau personal reflection ni dalam memoir lah. Okey, contoh ayat yang standing beneath the towering limestone cliffs of Langkawi, Kilim, Joe Forest Park, I felt small, not just physically but spiritually, reminded of how nature quietly humbles our frantic modern lives. Cantik sangat ayat ni kan? Okey, dalam di Kenyir pula ya, contoh bahasa Melayu, melihat cahaya mentari pagi menyinar di atas tasik Kenyir, saya terfikir betapa damainya dunia ini jika kita belajar melambatkan langkah dan mendengar suara alam. Itu self reflection kita ya, dan kita tulis dalam beberapa ayat dalam travel writing kita. Okey, mulakan introduction kita ya dengan using a strong narrative hook. Ya, tekniknya bagaimana? Mungkin kita boleh menggunakan anekdot, mungkin kita boleh menggunakan soalan ya untuk memulakan kita punya travel writing ya. Contoh, I didn't expect to be lost in the jungles of Taman Negara, but sometimes detours reveal a Malaysia most tourists never see. So kita nampaklah dekat situ ya, kalau nak pergi Taman Negara tu, oh, punya macam-macam benda kat dalam tu ya, yang kita sendiri pun tak pernah tengok contohnya ya. Contoh lain, Sabah pula, saya tak sangka hujan lebat di Kundasang membuatkan saya terperangkap dengan kabus tebal, tapi di situlah saya temui keindahan sebenar Sabah. The fifth tip is to offer unique insights ya, or hidden gems, benda yang unik ya, perkara unik ya yang kita mungkin nampak ya, tapi mungkin orang lain tak nampak ya tentang tempat tu sebelum tu. Contoh Pulau Redang, semua orang bercakap tentang Pulau Redang ya, tapi hanya sedikit yang tahu tentang Pulau Kapas, di mana pasirnya lebih putih dan senyumnya lebih jujur. So you can also write something like this ya, benda yang orang tak berapa tahu, you unique and you highlight on that. Okey, di sini ada beberapa highlights ya on approaches ya in writing, travel writing. Ni kita boleh highlight on destination. Ya, ini kita dah sebut dalam jenis-jenis tadi, tapi just want to give you the idea of generally ada tiga cara lah, tiga approach untuk menulis ya. Boleh highlight destination, highlight specific activities or new experiences, dan juga highlight on services ya. Tapi semua ni bila kita tulis apa pun approach, dia akan jatuh nanti dalam salah satu daripada jenis-jenis, 5 jenis yang tadi ya. So ini saya tak akan ulang lah ya, sebab ini kita dah
uh, dah semak tadi. Tapi you can see the examples. Example ni you boleh tengok macam mana penulisan ditulis dan dihasilkan. Kalau menulis lebih daripada ni, kalau menulis destination macam ni contohnya. Saya pun ada tulis contoh di Harian Metro, boleh refer dalam buku feature writing. Saya menulis pengalaman di Atomium di Belgium ini di page 109 hingga 116. Terbit di Harian Metro. Okay, kalau highlight on specific activities ni yang tadi, uh, boleh tengok contoh ayat English dan dan Malay dan juga ini contoh-contoh yang lain where you can Google, dan highlight on services pula adalah kita boleh lihat contoh makanan yang halal yang mudah nak dapat, tips-tips kat mana and you can see more examples here as well. So dua tempat ni pun saya dah berpengalaman pergi, insyaAllah, Alhamdulillah. Yang atas adalah Canal, apa nama dia, di Athens di Greece dan di bawah tu adalah Acropolis di Athens. Okay, so travel writing is, however, it's not easy as you think, sebab kita kena pursue dia a travel writer is on a pursuit. Dia bukannya pergi as a tourist tapi dia pergi tu sebab dia tahu lepas ni dia akan menghasilkan sesuatu. So steps to prepare for travel writing while traveling: research before you go, pack like a travel writer, kena ada buku, kena ada smartphone, ada kamera, ada voice memo, ada pen, barulah boleh catat whatever that you want to document later semasa travel. Keep a daily journal, engage with the locals, take photos strategically, collect materials, observe through a writer's eyes, bukan a tourist's eye, and stay flexible with your angle. And also, of course, respect the culture of your locals. So some extra travel writing tips: avoid cliches, use the five senses, iaitu smell, texture, sounds, taste, and also sights. Write for the reader, have a clear focus, revise after the trip, tulis, baca draft kita balik maksudnya. And also the Islamic perspective for travel writing. Of course, in general, Islam celebrates and appreciates travel, but of course we have to go to the places that we want to go, tempat-tempat yang tidak dilarang, dan juga menjadikan kita selepas travel tu kita menjadi lebih menghargai kurniaan Allah dari segi kesihatan kita, dari segi tempat itu, apa ibrah yang kita dapat daripada lawatan kita ke tempat tersebut dan bila kita share pula, kita tulis pula apa yang kita apa ni kita pergi itu, ke mana kita pergi itu, so itu adalah menjadi jariah kita insyaAllah. Some notable writer travels in the world, you can Google these people those are all orang-orang yang kuat lah penulisannya dalam travel writing antaranya contoh saya bagi tadi, Elizabeth Gilbert. Dan di Malaysia kita ada juga writers yang kuat juga dalam travel writing ini, antaranya Zahra Usman misalnya, sekarang memang menetap di UK lah kita punya jurnalis yang Kak Zah ni ada di UK dan menulis untuk NST. Baik, so conclusion, travel writing is more than just a documentary of a journey. It is about capturing the soul of a place and translating it into a compelling narrative. A good travel piece balances facts with emotions, offering readers both information and inspiration. Through a thoughtful observation, cultural sensitivity, and vivid storytelling, travel writers help others see the world through a different lens. Ultimately, travel writing invites readers to explore not just destinations, but also the diverse human experiences that shape them. So Abu Daud menjelaskan if everyone travels on a road in search of knowledge, Allah will cause him to travel on one of the roads to paradise. Sangat indah di situ. Baik, itu dulu daripada saya untuk travel writing. So I hope you have the idea of what travel writing is about and you have the motivation as well to try to write travel writing, to share more with people related to where you go and your insights as well about the place that you visit. Thank you so much, class. Assalamualaikum warahmatullahi.